umphakathi wase South Africa, umsebenzi kababumsholozi wonke le onibonayo wenzela abantu basesoshalule abalahlekelwe amaphilisi wabo ngoba singenelwe eSouth Africa sihlaselwe kunabantu abasuka lapho besuka khona beze nje bazolimaza umphakathi wethu. Abantu kumele ngabe badefend umphakathi wethu. Amaphoyisa ase-South Africa behlangene bonke bayahluleka. Abantu base-South Africa baze bathathe umsebenzi obekumele ngabe wenziwe amaphoyisa wenziwe yibo, bafele emsebenzini wokudefenda abantu base-South Africa. Kulesi sikhathi samanje singabantu base-South Africa sidinga ukukhululeka ebesidinga i-government ezonakekela abantu. At this present moment we need a government of the people, ezohola abantu base-South Africa, ezokhethwa abantu base-South Africa, and leyo government ukuze ibe khona votelani umkhonto wesizwe ngoba umkhonto wesizwe uza ne-government